Ndagusuhuje wowe udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abamaze kubimenyera murabizi ko tuje muri wa mwanya aho tuba tuje kubagezaho amakuru arimo aragenda avugirwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, haba ari ibyo mu Rwanda ndetse n'ibyo hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu rero amakuru tugiye kubagezaho n'aya akurikira. Ibirori byari bitegerejwe mu Rwanda byasubitswe ku munota wa nyuma. Nyamagabe, abakozi 10 bo mu murenge umwe banditse basezera. Nyarugenge, mu Miduha moto zakozwemo umukwabo. Kenya, abadepite batoye bemeza ko visi perezida yeguzwa. Ayo niyo makuru twabateguriye, tuje mu kanya gato tuje kuyabaramburira. Gusa niba ari ubwa mbere dusuye, jya munsi y'aya makuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka dufate akaruhuko gatonya ubundi tuze tubaramburira aya makuru tumaze kubabwira. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru abarimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yacu rero y'uyu munsi reka tuyahere kuri iyi nkuru y'aho mu Rwanda ibirori byari bitegerejwe byasubitswe mu buryo butunguranye. Ibirori byo kwita izina abana b'ingagi byagombaga kuba muri uku kwezi byasubitswe habura iminsi 10 ngo bibe, ku mpamvu itasobanuwe byimurirwa mu gihe kitazwi. Isubikwa ry'ibi birori byagombaga kuba tariki ya 18 Ukwakira 2024 ryatangajwe n'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB mu Rwanda. Mu itangazo ryagiye hanze mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri tariki 8 Ukwakira 2024, iri tangazo rya RDB rigira riti urwego rw'igihugu rw'iterambere ruratangaza isubikwa ryo kwita izina 2024. Indi tariki izaberaho ibi birori byo kwita izina abana b'ingagi izatangazwa mu gihe cya vuba. Urwego rw'igihugu rw'iterambere ntabwo rwigeze rutangaza amakuru arambuye ku isubika ry'ibi birori. Rwasoje ubu butumwa bwarwo ruvuga ko ruzishimira kongera kwakira iki gikorwa n'abashyitsi bazacyitabira. Ibi birori bisubitswe byari bimaze ukwezi n'igice bitangajwe, dore ko byari byatangajwe mu kwezi kwa Kanama 2024 ndetse mu kwezi gushize hakaba hari habayeho ikiganiro n'itangazamakuru gisobanura uko imyiteguro ihagaze, ahari hatangajwe ko abana b'ingagi bazitabira amazina ari 22. Isubikwa ry'ibi birori ritangajwe nyuma y'ibyumweru 2 mu Rwanda hageze icyorezo cya Marburg kimaze guhitana abantu 13, cyatumye inzego zitandukanye zitangaza ingamba zo kukirinda zishingiye ku mabwiriza yashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB mu Rwanda runafite mu nshingano gutegura ibi birori byo kwita izina, narwo ruherutse gutangaza amabwiriza areba ibigo by'ubucuruzi arimo agaragaza ibigomba kubahirizwa n'abakira inama n'ibikorwa biba imbonankubone, arimo gusaba ko abajya babyitabira ko batakwegerana cyane. Ni mu gihe ibi birori byo kwita izina kandi bizwiho guhuza imbaga y'abantu benshi baturutse mu bice byose by'isi, barimo n'ibyamamare ndetse n'abanyacyubahiro bafite amazina abazwi ku isi. Nyamagabe, abakozi 10 bo mu murenge umwe banditse basezera kuri kano kazi kabo. Abanyamabanga nshingwabikorwa bose b'utugari uko ari 6 tw'umurenge wa Musebeya muri Nyamagabe ku wa 7 Ukwakira 2024 banditse basezera mu nshingano zabo ndetse n'abunganiriza babo bashinzwe ubukungu n'imibereho myiza SEDO 4 bose hamwe bakaba abakozi 10 bagendeye umunsi umwe. Amakuru avuga ko byabereye mu nama ya komite nyobozi y'akarere ka Nyamagabe yateranye ku wa 7 Ukwakira
Ukwakira 2024 ikanenga imikorere yabo kuko bagaragaweho gushora akaboko mu mafaranga y'abaturage babagezagaho ngo babatangire ubwisungane mu kwivuza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musebeya Nkurikiyimana Pierre yemereye itangazamakuru iby'aya makuru, avuga ko aba bayobozi bose banditse amabaruwa yabo yo gusezera ku bushake bwabo. Ati nibyo koko abo bayobozi bose banditse basezera ku bushake bwabo. Gitifu Nkurikiyimana yakomeje avuga ko ubuyobozi bw'akarere bugiye kureba uko buhita butanga abandi bakozi basimbura abagiye hirindwa kudindiza serivisi zigenewe abaturage muri uyu murenge. Ati twizeye kubona abandi bakozi vuba kuko benshi bakoze ibizamini bategereje amabaruwa abashyira mu nshingano. Nubwo ubuyobozi buvuga ko aba basezeye babikoze ku bushake bwabo, hari amakuru avuga ko baba bategetswe kwandika basezera kuri iyi myanya bakoragaho. Ubusanzwe uyu murenge wa Musebeya ufite utugari dutandatu, bivuze ko ufite n'abakozi 12 ariko ukaba wari ufite 11 kuko hari akagari kamwe katagira gasedo. Si ubwa mbere uyu murenge uvuzwemo ibibazo bidindiza abaturage kuko no mu minsi yashize wagaragayemo amakosa y'abayobozi muri gahunda ya Girinka, aho bamwe mu bashinzwe bakekwaho ruswa mu kugeza inka ku bazigenewe. Mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu Miduha moto zakozwemo umukwabo. Nyuma y'uko polisi imaze iminsi yihanangiriza abatwara moto zitujuje ibyangombwa n'andi makosa yo mu muhanda, mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 8 Ukwakira 2024 abapolisi bashinzwe umutekano wo mu muhanda bazindukiye Nyamirambo ahazwi nko mu Miduha, hafatwa moto nyinshi ziregwa ibyaha bigiye bitandukanye. Mu kwezi gushize polisi y'u Rwanda yibukije abamotari ko bitemewe gutwara umugenzi ufite n'umuzigo ugaragara ko ari munini kandi ubangamiye mugenzi n'ibindi binyabiziga bikoresha umuhanda. Iyo nama yari yahuje abamotari bo mu mujyi wa Kigali n'izindi nzego zirimo polisi y'u Rwanda, ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, RURA n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'amakoperative RSA. Yarebaga ku myitwarire y'abamotari no kongera kubaha impanuro zo kwirinda ibyaha ndetse n'impanuka. Polisi ivuga ko amakosa akorwa n'abamotari akomeje kwiyongera kuko hari n'abagerageza guhisha ibiranga moto zabo kugira ngo bazikoreshe ibihabanye n'amategeko. Hari abandi yavumbuye bahisha nimero za moto cyangwa bagahindura imwe mu mibare n'inyuguti zizigize bagambiriye kudatahurwa ku makosa bakoze. Ibikorwa bya polisi byo gufata abarenga ku mabwiriza agenga umuhanda n'uburyo bwo kuwugendamo bakabangamira urujya n'uruza bizakomeza, uzabifatirwamo wese akazagenda abihanirwa. Reka tunyarukire no mu gihugu cya Kenya, abadepite batoye bemeza ko visi perezida yeguzwa kibuno amaguru. Abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite muri Kenya batoye ku bwiganze umwanzuro wo kweguza visi perezida w'iki gihugu Rigathi Gachagua. Igikorwa cyo gutorera iki cyemezo cyabaye kuri uyu wa kabiri tariki ya 8 Ukwakira 2024. Abadepite 281 batoye bemeza ko uyu mugabo akwiriye kweguzwa, mu gihe abatoye batemeranya n'iki cyemezo ari 44 gusa. Kugeza ubu hategerejwe icyemezo kizafatwa na Sena y'icyo gihugu. Biteganyijwe ko perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite agomba kumenyesha mugenzi we wa Sena iby'iki cyemezo bitarenze ku wa 4 tariki ya 10 Ukwakira 2024. Mu gihe perezida wa Sena amenyesheje
hakurikijwe iby'iki cyemezo biteganyijwe ko agomba gutumiza abandi basenateri bitarenze iminsi 7 kugira ngo bafate umwanzuro. Sena ifite iminsi 10 yo kuba yemeje niba koko visi perezida yeguzwa cyangwa igatesha agaciro uyu mwanzuro. Rigathi Gachagua yaraherutse gusaba perezida William Ruto guca inkoni zamba akamubabarira. Gachagua ashinjwa gusuzugura Ruto, irondamoko no gukoresha umutungo wa leta mu nyungu ze. Nubwo yasabye imbabazi, Gachagua yagaragaje ko yiteguye kwitabaza amategeko naramuka yegujwe mu buryo butemewe n'amategeko. Iyi nkuru yo muri kino gihugu cya Kenya ni nayo idusoreje amakuru yacu uyu munsi twari twabateguriye. Gusa niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugera kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru, duha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Si ibyo gusa kandi ugomba no kwita uyisangiza abandi kugira ngo nabo bumve aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.